Guten Tag, diese ist die 15. Deutschstunde. Šī ir 15. vācu valodas stunda. Mana adrese ir Lenču iela 212, Rīga LV 1010. Meine Adresse ist Lenčustraße 2, Wohnung 12, Riga, Postfach LV 1010. Meine Adresse ist Lenčustraße 2, Wohnung 12, Riga, Postfach LV 1010. Meine Adresse ist Lenčustraße 2, Wohnung 12, Riga, Postfach LV 1010. Mana adrese ir Krasta iela 4, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV 3898 Latvija. Meine Adresse ist Krastastraße 4, Dorf Kalni, Gemeinde Nīgrande, County Saldus, Postfach LV 3898 Lettland. Meine Adresse ist Krastastraße 4, Dorf Kalni, Gemeinde Nīgrande, County Saldus, Postfach LV 3898 Lettland. Meine Adresse ist Krastastraße 4, Dorf Kalni, Gemeinde Nīgrande, County Saldus, Postfach LV 3898 Lettland. Ciems, das Dorf, Pagasts, die Gemeinde, Die Gemeinde nozīmē arī baznīcas draudze vai cilvēku kopiena. Novads, das County. Lejā ir uzrakstīta transkripcija. County. Uzsvars ir uz vārdu sākumu un izrunā tā lēnām county. Alles Gute!